Mswati lamahle ngimi umprofeti gcina mthethwa ngimi umprofeti Joshua. Mswati ngitsabuka kakhulu kangisiye umuntu lothandza kwenta emavideo. Angisiye umuntu lothandza kuvela lapha nalapha. Ngoba leli ngithunywe kona Mswati kakusiko ngami kodwa kungasimakadze. Mswati lamahle ngitsaba kakhulu nganaku lokwentiwa i-PPA. I-PPA yethenjwe Mswati kokuthi nemambala itawahola eMswati iwayise kudemocracy. Mswati ngive buhlungu kakhulu nangitfola i-report yalokwenteka ku-PPA. PPA Mswati yende ema-resolutions lamahle kakhulu. Yende ema-resolutions lanebuciko nekuhlakanipha lokukhulu kakhulu. Kodwa akhohlwa sisekelo. Ngive buhlungu kakhulu Mswati nabangibikela kokuthi kube nenkinga kokuthi kucalwe umhlangano ngemthandazo. Kwavele kwashiwo kwathiwa lana asikedeli kutothandaza. Lana sidele kutowakha ema-resolutions sifuna idemocracy. Indzaba yakaNkulunkulu aseyime eceleni. Iyopha inhlitiyo yami kakhulu kuma-PPAs kokuthi eMswati ma-PPAs anithembena kangaka. eMswati ma-PPAs abeke lonke lithemba lawo kini kokuthi beningawendela phansi kangaka niwanyele inyama emantini ngoba niyawati ukuthi eMswati asive lesesaba uNkulunkulu. eMswati asive lesilithemba labo likusimakadze kokuthi ngathi nina nibaholi nilapha embili nithi nine kanifuni ukuthi kuvulwe ngemthandazo. Cela kusho ma-PPA kokuthi kumjabulise kakhulu lokho simakadze kokuthi lelive utaninika njani, nitalenda njani lelive uma ngabe ningafuni kubeka uNkulunkulu embili. Ngiva buhlungu ma-PPA kokuthi emkhathisini wenu kunebantu labafuna babo president, but labo bantu labo labafuna babo president nase bafunga ukuthi nemambala batala uhola live ngekwethembeka nangebucotho. Kodwa nangekulalela i-constitution basuke baphethe iBhayibheli. Uyatibuta ukuthi uliphathelani leli Bhayibheli uma ngabe ungafuni ukuthi umhlangano uvulwe ngaNkulunkulu. Nichije ngenhlanye njengemukhwa. Nindizela phansi njengedingonjana. Ngicela kunitshela ma-PPA kokuthi kuthi nikhona noma anikho live la kangwane litayithola inkhululeko. Futhi nine bantu lingamfuni isimakadze. Ngicela kunitshela uyanqoba aniqedze isimakadze niyawufa nilingise abantwana baka-Israel abafa baphela ehlane. Bangafuni kubuka inyoka yelithusi. It was i-obedience. uNkulunkulu was testing i-obedience yabantu. Ngicela kunitshela Mswati ukuthi uNkulunkulu asaliguqulile libhubesi selifile. Asaliguqulile libhubesi selingena direction. Niyalibona nyalo libhubesi liqosha aboshifu balo, niyalibona nyalo libhubesi liqosha abantu emajaheni, niyalibona nyalo libhubesi ligila tiku. Uyabona ukuthi lo muntu lo yakasena ngqondo. Eveni la kamoya katha ngcotshiwe. uNkulunkulu bathi uyabuka laveni la kanyama sewutawenda njani. Ngoba nini ema-PPAs ngihlulwa ngisho ukuthandaza nanivula umhlangano. Nimvisa buhlungu ma-PPAs. Cela kunitshela ukuthi live la kangwane uNkulunkulu utalisa kundiphethe. Kodwa nandawuchubeka ngalendlela lena utanemuqa uNkulunkulu emandla ekumikisa live la kangwane kundiphethe. Ngiyamangala mina ngoba niyabona ukuthi lana kakuliwa nenyama, lana kuliwa nemimoya. Nangu makhosetive nyalo uyabagibela tuku enkomo. Nangu makhosetive nyalo uyabajijela abafana nelisekwane. Nangu makhosetive uyabahamba engcunu lapha ekhathe esibayeni. Wendani ufuna emandla. Leni ngoba uyadi kokuthi naye uwathola kuphi emandla. Uwathola kubonyo kangwe. Uwathola kubosilo sikhulu. Nine ke nita kanjani, nita nani kuye. Uyakhuluma David
ubhekene na Goliath uthi mina lendvodza lena ukuthi inkulu igiant iphethe isword yende yonke into lokusala kwa ayikakasoki mina ngita kuye ngeligama lika Jesu Kristu waseNazaretha nina nita niyona naMswati nilwa nani niphetheni lemveni yendaba kehlukane ngisuphathe sibhamu uthi yodubula sipoko sitakuhleka nje sipoko ngoba sipoko sinemandla ngiva buhlungu uma PPA kuthi nihlula ukuqala umthandazo uqala umhlangano ngemthandazo beniyawulimala kuphi uNkulunkulu sotibonile inhlitiyo teni ukuthi atisito letinhle uNkulunkulu sotibonile inhlitiyo teni ukuthi nifuna tikhundla hayi ukuthi nifuna ukukhulula eMswati uthi uNkulunkulu utawakhulula eMswati futhi ngeke awakhulule ngani kodwa uyati yena ukuthi utawakhulula njani ngiva buhlungu kakhulu ma PPA ngiva buhlungu kakhulu cela kugcina lapho Mswati lamahla